KMDC jongka Kongres ha KHADC kila Weng no eka Iatreilang ha ka KHADC bayalam da ka NPP. Haba pentap halor kani ubak penshan NCM bat ubak Ronnie Wheeling do kila penbena bakila rai ban Weng no eka jingkershan ke Executive Committee kabalayalam da ka NPP hapok ka jingelam ubak penyat sing CM kumbusi CM nadu mentakasngi. Kani ka rai ka jongki ban Weng ye ka jingkershan ka de hadian baka parti kam sngotenat ban Iatreilang bat ka NPP namar baka Danlang bat ka BJP ha ka sorkar jela. La ruban kro baka ni ka rai jongka Kongres ka long hashwa ka dorbatlang ka council ka ban selong ha ka khat khandai baka arpho terek menta ubanai. Wiswa ban yetu ba menta kani ka janmit kala terek jong ubanai Disember ajar pesau na kalian donga i ba pani bilang dok pai ba Victor ban bangi menta nila rai ban wegno ya ka Iatreilang barka hasil Democratic Forum kapa dalam kemat ka NPP pat mentakas ni la ka wei nila tho ika chithi kumbu para parliamentary party leader jongka Congress parliamentary party nila address ya ba penya SSM bading leader jongka KHDF banagaliang jongi hadin ba ka parti kala rai ban Weng no in jingkershan kumki dukot jongka parti ibang ya ban pen Kohnguh ira dia ka parti nila tho ban nila Weng no ya Iatreilang bat ka KHDF ngadung taka janmit komudi CM dia jongka komudi CM din baka parti kala rai ban Weng no berkunjuru nakaliang jongka Kongres Parliamentary Party akara District Council la Weng no tinakaliang jongaru kumbu deputy CM jongka hasil atau Mars District Council yang bagan ka chithi ka mentakas janmit address show CM ba penyasing CM ba ngala resign no nakajing long kumbu deputy CM jongka District Council with immediate effect kata golong ban pen Kohnguh ikajing ide berka jingrai jongka parti berkum juru kajing Weng no jongka Kongres Parliamentary Parti jongi kajing dalam baka KHDF dengan saya baru ni kata sebab pensai menga bagi Pak Peter teman kita potensial Pak Peter mengapan dalam ni sehingga rohlah tidak Kohnguh yang kajing kuat di parti bangin Weng no kajing kersan sini nampak ke KHDF apa diskusi